Nakajing pediang ye kijing ujor naki samla wat kam hakabir day bekajing bampenmi ka Directorate of Health Services DHS ye ka result jong ka mid level health provider MLHP hapo ka National Health Mission NHM nadus nam arja arpusan nakaliang ka Voice of the People Party State Youth Wing haka arpo tari ulber arja arpun riyo kala lay banyak kendu ye ka Dr. N.E. Karsano Director of Health Services MCH and FW ban panjing syai halor kani ka benta. Habakran sikilat pathai kubor nakaliang ba marbut khar Presiden ulaong bagajing bampat pelat ye result kalawan ra ekajing sokhia nakabenta ki samla ki bawat kamwat jam ulaong baka director kala pensngoi baka directorate ka don benta tang ban penlongai ke examen kat bau bepet ye result udai managing director jongka NHM hakabala pentip ru baka jing penslam ka dai namar ba udai ubrio ubabun kam Nolor kata ulo kenturu ia ke directorate baka day ban simkia halor kene bat ban benrap baka VPP kanang yai bodien halor kene ke benta. Pi habide bat kene nadu usnem arpo arpusan mensyam snem ki candidate ki lawan ban tho ya ke written exam ha kasantrik pernah Julai. Bat kini ki bala syajiat ki bala tho ya ke written exam kila pendep ru ya ka interview ha upanai Oktober arpo arpusan hi di hadu menta upanai March arpo arpun rio tentang si arpo trik upanai March arpo arpun rio hadu mentaru nakaliang kani ka DHS nang ni jong ka National Health Mission kamsim lala ban penmi ya kani ka result di kala dili siapa pelat pada habangi ya kedu ya i director jongka DHS ni MCH bede i kong karsano ila ya thu yangi ba habangi lapan ya kajing pensai balik ki dili ya kani kersol mo nadu macam senam hadu muta kim la ban penmi kata kersol ila ya thu ba nakaliang kajung i isulong no tang ujoin MD Mission Director jong kanika National NHM denre udon u Mission Director ubodai uta Uram Krishna Sitari ubodai UIS MI lai thu ingi ba MI imdon bor ai habidai ba kanika resol ban penmi ya kata resol re isulong no tang ban su conduct ya kanika written exam te kabori ka syong ha uni UIS ubodai uta Uram Krishna Sitari di habangi persang mani kendu yung ni UIS ubodai MD jong kini National Health Mission nyilakli na i kamera yu ba usyong mangi kwa bangi kendu yu hanika sgi ka pamta kanika step ka pamta ba ilai thu ba uni MD umdon hang ni hapo ka state ka jungi ka pamta mar ulami ulale sabar nakamta ka election duty di habidai ba katang isung thu ba kajing penslam kajing dili ya kani kersol kolong ba kumulai thu ini i director kolong ba kasyong ba ha ka kli jong ni UIS ding isung thu ba uni UIS ulong u babun kamba du atata di namar ba ula dei UIS di ula bat segi pos ki babun hang ni hapok state kujungi di mentau ula lek sakata ka election duty sapar jong ka state Meghalaya kujungi dingim tip lanu unwan tinggi smutu ba ka David halor kata kadau ba uni UIS ulong ubobun kamba adu kata di ka kalong kadau ba musimlala man penmi kani kersol di tangna kadau jong kejimpun kam jong uni UIS uni Uram Krishna Sitari kalapin long sukhya ya ki kandidat ki balayo ban tho ya kani written exam ki balayo ban le ya kani interview bat bubun kini kandidat tu kila pensngo yagi bat kila sngo khia mo ikwa man tip no ya kanika result jong kanika MLHP de kandidat lu habidai ba kini kandidat ki bubun ba ki ayo ban qualify kanika written exam ki ayo ban yele kanika interview ru ngani tu ipi ngilai i ya tu list ki bubun hi kanika list kim dadai than ki badon tang ki khasi kanika list ngani tu ifi kita nduk kini ki judge syek ki Rusia ki hok ki Islam ki Brahman bat ki alom ti habide bakani nilai kli na i director
ba kumnu kini ru kiyo ban yakuni kani ka written exam kumnu kiyo ban ya ban ile kani interview bo la don kani gelis la show up stang result ka ban permit na kani ka office nang ni ban ngisas ngila sngulingo hadu kata ta namar ba kat kum kecing betai jong I director pat yong ba kini ki brio ki wan nas ta sapo kathan jong ka West Garu Hills na sapo Garu Hills na stai ti ngila kli na I ba hatu kini ki ba biang em ki sha kita ki balong genuine em ki ba dei na ni na po ka state miklia ki jungi hatu ki biang em kita ki kot ki sla hatu fila verify ban na kamta ki kot sla nam ta ki joki shwa bikin apply ya kini ki post MLHP ti nakaliang jungi ila yitu yang I ba dong sedong la de ban le ya ban pej bai ki kot ki sla na kamta shwa nam ta jung kini ki bomdei kasi shwa bikin wan ban tho ya kani ka written exam bat gele kani ki interview nomor beling kili kumta nomor ba nakaliang kejungi ngi smokya mo nomor habang I kini ki wei pat ki kerteng ki bomdei ki bawan na stage po plain belt na stage po Than West Garu Hills ki bubun ba ki non tribal na stai tingi smokya ke nomor ba mo nomor ba ki bubun hi kena kasi ki jungi ki bubun ki ba apply kani kam le sing ngi smok tiang yo le si ba kini ki brio ki panabar ki ba apply kini ki kam ki jungi nyap ban pet ngor ba bangila kenturu ya ka DSS ki ban pet ngor ba namar blai bangi tiang yo ki brio ki jungi ki lokal ki jungi ki try meluk ki jungi ki do ya ka kam hendrai kin yo pat da ki wei pat ki bamdei ki try meluk ya kini ki kam ki ba lakhot ki bala bu na kani ka DSS nang ni limba ka NHF mo ka jing sha kata namar ba bapli na kala de pentho exam kala de pentho kre ba kala de du ya ka interview de mentana du ubnai Oktober mo na du ubnai Julai Oktober kala de kini ki berkhot kila de pentho written exam kala de le interview de hadu mentau arpo free ubnai March mo lajan don sitang snem hadu menta ka result keempat mi te dene ne kadau ba ki kena ru kila pensmo sangi ka youth wing ba kila smusi adu kata tah ba belai bat kila smulungo ba belai ba ki penslam hadu pat ni kan ka result kan namar habide bat ka result kumnu lada kila dep thoi written exam lada kila dep ya interview kumnu tengah po artayo mo kila de permi kan ya kan ka result jingle jong ka office nang ni na po NHM te ka pensmukhya ya ka youth wing ka jungi ka pen smukhya ru ya kini ki candidate ki ba apply ya kan ka kam jadi nak kalian kejungi kintu ya ka NSM ba kadai ban pelan ubut no ya kan result jong kan ka MLHP abide ba kata ngiru ngilaya kintu ngilaya ban si ban ni ya ki DHS ba skop hasimkhya ya kan ka benta ya ka ba ka youth wing kejungi tam ngila a ya kan ka city mo ngila ong ba seperti bru yang di IAS pada lawan mau di UMD cuma di NMCM ini wan ban budin biang kan kamut ba tang sengi tang pangilayo untuk direktor ngi lahun nrai ka jingwan ka jungi kandang yai beteng ngi tang yai budien hadu bondawan WS ngi sawan kendu mat khman mo bangin sa kham ti jeli su na ka kada ba open slam ya kan ka result Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya